Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naragsak na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaat, kabayatan ting kay panagdengdengeg kadagiti drama tayo. Ti surat ngayon tay kan biagita, ket nagapo kan ipagayam tayo Amabel, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Amabel. Taon 2008, idinagam-am mo kami kani Daniel. Nagayan ayat kami itilasod ti tallo a tawen, sa kaminto nagkalaysa. 2012, idiinpas ngay ko ti kakaisuna nga anak mi. Kabayatan ti panagden nami, nadlaw ko ti kinakirmet wenno kinakuripot ti asawak. Kwarta na laeng ti mabirbirukan na. Nukas jay a dumawatak, saludsudan na adagos no pangusarak iti kwarta. No ibagak nga igatang ko kadagiti masapsapol iti uneg ti balay, ibaga na nga isukanon ti gumatang. Gapu iti kastoy nga ugali ti asawak, napanunot ko ti agtrabaho. Aginggang ada nangawis kanyak nga agabroad. 8 idin ti tawon ti anak ko. Driver ti van ti asawak. Kanayon ti panagbiyahe na, isu asaan na unay a maasikaso ti anak mi. Pinagyan ko nga rod ti inaudi akabsat ko ije balay mi, tapno adda mga sikaso iti anak ko. Ditoy ko nga rodan arugyan ti ag salaysay. Auntie Pauline, Apay ka di Jonathan. already na kung itulod kan sukunan iji pagadalan. Kabalak timapan, kan agawid asisyak. Ay, saan ang mabalin Ung tanak ni mami, no saan ka nga itulod kan sukunan? Di ipagbaga secret talaga ito, auntie. Saan nga rod ang mabalin? Saan mat nga idaw dawat? Ang kasanon no adada ka sa mapasamak kan ka. Di siyak ton ti mapabasol. Saan nga rod? Basta di na kung itulod ita, kan di naksukunan inton malam. Jonathan, saan kumanatang kan ti ulom? Agtongtong palak lang itibilin ni mami makanya. Baro akto pa yan. Di ka madanagan, takabaala kong tibagik. O sige, ang kasaritak pa'y ni mami, itikas na, di naktuong tan. What? Basta ibagam kan ko na nga oray di na kung itulod, kan sukunan. Ngamin, kabaala kon nga oray si saklaan. Kabaalak nga orag may saak. Dahita tibagam ka ni mami auntie. Nasayat mo ta nakawag ka bakit? Apag iso, adda ibagak. Anya dayta, Daniel. Adawan nga ilaklako di barkada. Napintas. Kabarabaro pa iladay jay. Kumpleto ti papeles na. Katagan ta ko ma. Itikas ta. Adamot makuna sa nikwata. Ang amlakan. Adamot kiti basit nga urnong ko bakit? Nayunam langan. Itikas ta. Maited kun ti down payment. Sayang no ilako da iti sa bale. Mabalin ka no nga oray 3 gives ti balance. Imbag no kabailan ta abayadan lakay. Amumot abasit lang ti sweldo dito Hong Kong. Kabalan ta. Basta pag tinulungan ta bakit? Agtipid kami pa ilang tapno makaurnong tamanan. Ha? Ala ka din. Umanugot ka din. Iti kasta adan tumutin bukod tavan. Kaya adan tumutin ibibiyahik. Kaya awan ton kabingay ko iti mapasadaak. Bukbukod kunton. Manong Daniel, ang mga numabalin ang mga ibati ka iti igatang ko iti pangrabyan mi. Kan igatang ko matlangan iti balunan ni Jonathan inton bigat iti pagadalan. Apay na ibusan na yun ti adobo asida tayo iti kalman. Ti amukot adupay mo tinabati. At dapay, nabangles mat nga rudan. Ay,
kita mah pulin. Jak kayat nga damasay sayang ama kan dito'y balay. Sayang ti kwarta ama igat-gatang kada kita. Ha? Kontrolom nga minti ilutom. Di mo unay kaadwen. Tapno sana mapangles. Wan manong. Adto iti nga gasot. Adumay mo ti bagas sana ya. Wan manong. Adupay mat. I-budget mo ita para itisidayan tayo ita. Ken para inton bigat. Adda biyahik ita. Rabi into siguro. Inton agawid ha. Iso si kapela ti makamo dito'y balay. Wan manong. Dagiti bilin ko di mo liplipatan. Idepen nyo amin asilaw sakbay ang maturog kayo. Ken siguraduin nyo ang naka-unplug amin asaksakan. Saan kayo nga agbabad nga agbuya iti TV? Masapa kayo ang maturog. Ne, ada pa'y klase intong bigat. Wan manong. Hello, Mami. Kumusta ka ngay? Kumusta ang ti trabaho? Okay lang ang anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Pudno ka di, adi na kan itultulod kan suksukunan ni Antim Apuning, idi pagadalan nyo? Oh, yeah! Nakababay ngamin, Mami. Siyak lang ang titultulod kang suksukunan ta. Katawan dakto pa dagiti kaklasik. Anya? Katuan. Isungayin bagak ka ng tipulin na di na kung itultulod kang suksukunan. Okay, ngam kita ang tidalan mo Wan? Nang runa ti panagbalasiw mo. Kita umpay nga umuna dagiti aglabas alugan. Siguradum nga awan lugan sa kanto agbalasiw. Uwan ka di, Mami. Don't worry. I can manage. Ay na, kailiw ka una yan, anak ko. Kaano ay ti panagbakasyon mo, Mami? Mabayag pa anak ko. Aywan, ni Dadem, si Mangpet ka din. Awan pa'y. Kanayon ang marabyan nga agawid. Adamat tay masapang nga agawid. Yung jay laban, tilinlinisan na. Uwino saan? Kanayon nga agre-prepare. Saan ang matatao dito kung nagtibalay? Ay, kastamat nga rudya amam. Nalabos, di kinagagat na. Nagagat ang imot. Ha? Apay, di nakakadiklikan iti kwartang. Mangtad ang masapul nga daramidet. Ibaon nakpay sakbay nga kanak. Kas kumay iti agsakto. Agtimpla iti kape. Gumatang iti agduduma a piyesa tilugan iti auto supply. Ay na, ay una yan. Di mo latang suksukiran di amam, Wan. Basta saan nakalakit di akabilan kan ungtan. Tung palam latan, no anya ti pangibaunan na kan ka. Basta saan lakit di adakas. Uwan, Mami. Ibagam na ang kanyak no marigatan ka kadagit ipapaaramid na. Ibagam kanyak no ungtan kan kabilan na ka, Wan. Uwan, Mami. Kumusta kay mo ti panagadal mo? Pulin na nakaw. Okay lang matatang. Exam mi nga rodan into no next week. Iso ada ito madama ti pa nag-review. May kitsay-saya ate ma. Iti kasta ka makalpas ka iti kursom. Saan nga minabulakbol ti pampanunutem. Ni tatang man. Saan mat Kan may sa amoyo mat nga da ni Jonathan abambantaya. Ay, way. Kumusta dya, pap? Ikini, agalas 3 say. Kanyat oras ti dismissal daya, ta siya kung ti mapanmang sukaon. Orayom latan asumang petatang. Katno dinan kayat nga itulod kan sukunan ni Dya pagadalan. Baro kanon. Iso akabailan na kanon ti agmaymay sa asumer kan agawid. Ay, mabain siguro Sa bagay, baro matkit din ni Jonathan. Ay bili na mata kita natilugan nga aglabas sakbaya pumalasew. Ado ti mak-aksidente ita. Wan tatang. Isumat ti kanayon ko nga ibagbagakin kwa na. Ay, kumusta mo ni Daniel? Iyak mararana ang tunggal umayak ditoy. Kanayon nga awan. Ay na. Busy nga agman-maneho iti van tatang. Kanayon nga agbiyahe. Isu asaan ang matatao dito'y balayda. Bilibak iti kinagagat ni Daniel. Nagagat ang kuripot mo. Tipidan na kami kitin iti makan. Kan daduma pa'y ang mausar dito'y balayda.
Ultimo pa nagusar iti kuryente, tipiden na. Aya, apay dagayam ugali na kasta. Awamot na ibagbagan ni Manang Mau. Ay naamuyo man ni Manang Mabel tatang. Saan ang matagtagari? Aging ga akabailan na. Saan mo amang ngagreklamo? Nalabit ngay supay ti may sa ang makagapuno apay ang nagabroad. Manang Mabel, apay adi mo imbaga nga dagayam kurkuripot to'y asawam manang. Ah? No kasta, impakat naman ti kasta nga ugali na. Katwan mat, ultimo masida, di na kayat nga da masayang. Di na kayat nga da mabangles, sayang kano. At apay iti na minsan, agbirok iti naimas amasida, ngam dimat nga rod mangtad iti may gatang. Ay, kunak ano dinan aramidan ti kasta kada kayo. Bayam, tanayunak to ti ipaw ikukan ka apang allowance mo. Iti kasta, magatang yu ti kayat yu asidaan kini Jonathan. Talaga ka di akas dyan ti ugali ni Manong Daniel, manang? Ah? Ay, ko ha? Jakman ang mo. Adda ngamin pakaruan na day tatao. Numaminsan, mayatmat. Numaminsan, kumaro ti kinaimot na. Anong di mulatan ikaskaso adin ko? Tinapatag saan na kayo apagar-aramidan iti dakas. Saan matkit di manang? Nasingpat mat. Ngam kaslawan bibiyang nakada kami. Basta tisang kadagulit na, kat saan nga agsayang iti makan, agtipid iti kuryente, danom, kanda duma pa ya mausar dito'y kusina. Bayam, taibagaktukan ko na inton ang sarita kami. Ay, saanin manang? Amangan mo ibaga na nga gipulpulo nga. Saan? Awan rumbang apagdanagam. Siyak ti makaam mo, ading ko. Agyaman ang angarod no kasta, manang. Saan pa'y kadingay mauawag ni Manang Mau? Pulain. Kawawag na lang idi kalman tatang. Apay, aday bagayo? Kwa. No aday bagayo, mabalin tayo mat ngawagan. Mamangan, madam ti trabaho na. Nagbakasyon ka no ti amo na. Isu nga agmay-may sa laang ijay ni Manang. Mabalin ang makasarita urean niya nga oras. Kasta. Uwan tatang. Ay sige man, awagam. Mangibaga kiti kwarta na. Bareng adamay pabulod na. Nay, apay, pangan-anwan niyo kumaitibuludan niyo tatang. Nasyo, tigatang ko kumay tibaka. Sa nabalay tabayadak tumutlang apaman ama idil ko dagiti baka. Mabitla nga rod tawagan ta ni Manang Mabel tatang. Bakit? Adaluti nga ilakla ko na dito asidag ti balay. Kurso na dak ti lokasyon na. Gatangan tan. Lote ko nam, Daniel. Wen, 500 square meters. Ni, nalawa mo ta. Manungay mo ti panangila ko da. Amangan no saan tamat akabaalan lakay. Nalakalaan. Kabalan ta day jay. Ininutan ta. Nakasarita kung tiyakin ko ka kat imanugot nga oray binulan ta bayadan. Aya? Masaya nga anak ngamin ta napintas da dya lugar. Mabalin apatakdaran iti balay. Kalpasan na, ipaabang tan tumutay. Sa bagay, adu itan tikas na negosyo. Di agpaabang. Naku namon bakit? Binulan tumot nga agawat ka iti kwarta Ay, tit kita ang ngarot ana imbag alakay. No nalinis mo't lang ang ti papel na. Wen. Siya kung ti makamoy ti dayta. Bakit? Apay, manuatawanan ni Mabel ija abroad Daniel anak ko. Agtalutawanan na ananang. Nay ka, apay asaan ang nagbakbakasyon nga eh. Next year to ka nung mga agbakasyon. Ay kasta, nabayag gaya mo tikada na ija Hong Kong. Wen. Gusto lang matikada na ijay. Iti kasta. Makapundar kami mat kadag iti mabalin na pagbiyagan mi. Inton bumakit kan lumakay kami. Ay una, agtrabaho kayo ng agtrabaho, kabayatan na napigsa kayo pa'y. Ay, gusto kayo nanang. Ay kumusta ngay mati bibiyahe maban, napigsa mo lang. Ay, una. Nangruna, no arkila. Ay nasaya at agarod no kasta. Agurnong kamat tapno matulong ang mati asawam. Narigat ti biyagi jabal lasiw taaw. Agur-urno nga mat. Ang basit lang nga.
Ngamin, pag tintinulungan mi mo't abay bayadan kan Mabel, tayo luti a ginatang may. Mayat matkit day ta nakagatang kayo mataniti sa ni Kwayo. Asino nga'y tinakanagan ni Jay Lutay. Day transfer yo ka day ni tinagan niyaw. Unan, conjugal property. Nagan mi adwa ka ni Mabel. Ay kanasaya at matangarod no kasta anak kao. Ala ka agawaan nyo ati agurnaw. Tapno adyan pagadal ni Jonathan. Apay nga akurang mo to yung pawit mo, Mabel. Ay, kwa Daniel. Nang tudak namin iti balay. Kasapulan kanu ngamin ni tatang ti kwarta. Iso a pinabuludak pay laang. Ken ninayunak met ti anawans ni Pulin. Apay ni na yun ang pailangay kat mangmang tudak mo't iti igatang da iti sidarinda ka ni Jonathan. Tangdan ng ti daduma ang mga aywan iti anak ta. Ay, no kastamot lang gayam ang mabaybayadan ti kapsat mo. Siyak lang ti mga iwan iti anak ta. Total, dakal mo tan. Suruan nan ti aglaba ka nagluto. Iti kasta, amuna dagiti trabaho dito balay. Daniel, saan mo't nga iti baybayadak ni Pulin? Siyempre, mang tudak mo't iti pangalawans na. Ay, awanan ti adu pa asaw. Ibagam kan ni Pulin ta uray pumanawon dito balay. Siya akong ti makamu ang mga iwan kan ni Jonathan. Daniel, Inton maminsan, di mon ik-ikan ni tatang mo. Itad mo amin kanya asweldom. Amumat, asaan ta pa anabayadan ti luti a ginatang ta. Dakkel pa ti balance ta. Ita, ingka din itad ka dakwada ti kwarta mat-mat gada. Ay, sayang ah. Agtipid ka mat ah. Nay, apa yan nagawid ka ngay pulain? Ay, jak man amo ka ni manang tatang. Pagamon, tabasta kunanamot nga agawid ak pailang. Panagkunak kat nagapad ak ni manong Daniel. Ngam di na lang maibaga. Anya? Ay, Gusto matkit di ah. Ta makapag-concentrate ak mag-review para iti finals mi. Jak ngamin makakonsentrate iti balay da. Kasla ka na yun nakasipsiputan ni manong Daniel. Tatang, kasla bantayan na dagiti garaw ko. ay, di awanan ti kadwa ni Jonathan. Asino nga yan ti agluto iti kanain kan dagiti balunan na. Kabailan ni manong Daniel day tatang. Basic. Kan may sa, nanaka man ni Jonathan. Amo nang ti aramidan na tatang. Mami, masapul ko ti uniform. Usarak into nagsala kami. May saak ngamin kadagiti napili ag-perform inton panagbenga. aya, ay kat nagsaya atan no kasta anak ko. Anong kabailam ka di? Ang mga nudi mo mat kabailan ti darang ti init. Sapay adayo ti pagnaunyo. Yakang yaka, mami. Ako pa. Okay nga Rod. Kat, nangan ka ka din? Una, mami. Inmay ni Antipulin itay. Inmay nakinlutwan. Ngim nagawid adagos. Intix ko ngamin ni daddy. Kat kinuna na apaawi din. Awan ka di ti assignment mo? Nalpas ko na. Nagpasuro ak ni Antipulin itay. Kabayatan ti panagluto na. Kasta ka di? Mami. Ala, maturog ka nga rudan, Juan. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Baliwan tantumanan kag sarita, anak ko. Sige, mami. Ingat ka dita. I love you. Wen, anak ko. Agyaman na. Agan-anad ka kumamata ka na yun. Nang runa iti ipapan mo iti pagadalan. I love you, Jonathan, anak ko. I love you, mami. Bye. Hello, Mabel. Oh, apay akas lang makaungungot ka, Daniel. Di mat kunak nga ipawit mo amin kanya kasweldom. Apay nga akurang matento impawit mo. Ay kat nangibati akmat iti para kanya. Nangibati akmat iti gastusat ditoy no kas di arumwara. Ti ko namgit de. Inikam manan di kabsat mo. Ken pati mo tan dinalaing nga amam. Di mo't imbagak adi mo idapaw-pawitan.
Apay talaga natangkan ti ulom. Daniel, pamilyak mo't ida. Iso apang nga asim, taginak kumamot paritan amang tad kadakwada. Una, ngam siyak ti asawam. Iso arumbang lang nga rot asyak ti pau itam. Siyak amin ti pangtidam iti swildom. Daniel, Maudin da ito Mabel. No pau itam pa ida maminsan, agsinatan. Daniel. Ulitan, maminsan pa pau itam ti pamilyam, talagang agsinatan. Nalawag mo't siguro kun kadayta. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biag ita kat naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Afara, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti konana. Dear Miss F, kas pammabungad makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kiddawak nga ilingad na kumamet iti nagan Afara. Tinnak ibingla ita ket saan a maipapan ken ayat, no di ket maipapan iti nagbalin a padas ti pamilyak gapu iti rigat ti biag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innam kami nga agkakabsat ngamda kami laengan kaniading ko ti adda iti puder dagiti dadakkel mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua a lalaki nga inauna. Timet dua pay adda iti sabali a lugar a makitegtegged. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang, examin inton o may alawas. No saan kami kano ang makabayad, aging gainton bigat, saan kami kano ang maka-exam. Ora siyak nanang, masapul nga agbayad ako iti test paper me. Naibos pa yan ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasyiton iti katatakar. Ay ko. O sige, tagdis kitarak iti usarin nyo nga ag-examen nako. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana? Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaglan mo't asadot. Day talamang mangan kan agil ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong mo't. Apay nga min asaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo't ti sadot na. Ad-ado ti panagil ilad na ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata diyo tultuladan. Ngamin, awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nanang? Sa anak akas dyan nanang, nagagutak. Mapanak to pagig extra dya karwasan no kas dya nga wan klase mi. Uray siyak met nanang. Nagagetak met at tumultulong kada kayo ama panaglablaba ka naglakla ko. Maala, bye-bye anyon di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nang ti kinasadot na. Di kayag danag, tasya kun ti mangipamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamutkan, Melchor. Agparparikutak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok magpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan pa'y manen isa ang tayo ang inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya kumatnam naman. Anya ti kayat mo nga ramida kaya? Na, sika ti makuna nga ama ti pagtaengan. Rumbang nalaeng nga rod asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pagadalan. Masadutak nga rod. Anya a klase ka nga ama kan asawa.
Bisi namat ti pamilyam. Hay, makauma ti kastoy abiyag. Uray siya, nauma akmatan. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Isu adinak man mandamandaran na kasta, Elvira. Tanong mauma ak, panawan kayo talaga. Anya, tasi kapay tinakarik amang ibagay ti kasta. Awanan kay ti baing Melchor. Nay, adda kamet kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw, pay. Umaya ko maumutang iti kwartam no dapan nakabalin na, Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Ket awan aramaten da. Saan na ba ni tabayadak matla adagos? Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo, mabalin mat nga uray umay kunto ikaro babaan iti panaglabak kadagiti murangyo kasinsin. No kwarta abinulod mo, kwarta mo't nga isublem, kasjay. Ay katun kasinsin. Awan parikot iti dayta. Basta pautangan na. Kasapulak ngamin talaga. Iso na lang ta awan mo't kwarta kasinsen. Saan ka mat siguro atuleng kasinsen? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan mo't nga rod maipautang ko ken ka. Malaksid no. Noan niya kasinsin. Paporsyentuam, kasta ka di? Ay, uwan 10%. Anya? Ay sus, nagdakalan ngay kasinsin. Ay, no marigatan ka, di ure agpirok ka lang iti sabali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runa kat amukmat nga awan pangalaam iti pagbayad mo kasinsen. Venus, anak ko. Siyak nga rod, nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit. Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga min seminar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada ak labiit nga umay kayo sa rungkaran. Kasta aya, kumusta mo ti trabaho, manak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah kini Jordan, sa dino ti ayanda. Ay kat napanda nag-eskwela, Atoy, idulin nyo ta ang mga numakita ni Tatang. Imbaglaan nga igatang yu ti sidaan nyo. Ay nahagyaman ako na'y anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Kinapudno na. Parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayag dagiti addim iti pagadanan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tay kumaumibat kinkwana. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapudno na. Kagap-gapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang. Ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano apautangan, basta 10% ti porsyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi ka imanugot iti kayat na. Ay na, kitnudanda ni umanugot akon. Ngam, kaslaad da ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kit kabayatan ti panagnak nga agawid. Nagkarkararagak. Asapay kumatadapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo tasimangpot ka, anak ko. Day takot may sa apamanaknak. At talagaan ayat ti Diyos kadagiti tao asaan ang makalipat kinkwana, nanang. Ay na, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilatan. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Dawal na ka man. Sumanaw ka ako na. Naisipatan ka na eh. Makaumakan at talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsapol dito'y balay. Imbes nga trabaho ka, saan taday tamat umin-inom iti arak tar aramidam. Talaga ko na. Makarangrang ka nga. Makaungat ka, ngamin, mapaisuan ka. Awan pa'y ko na mat at tulungan nak.
Kit-kita lang arudan amarigregata nak amang isaksakan iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakan asawa. Anay ko. Apay nagsipat ka ngay. Katpad no matibagbaga. Anay ko. Tingimat ko. Anay ko. Nagsakit. Aksaw ka ba? Gayat mo ba yan? Nagnaumuma ka na. Ayok ka, Mel. Ay, ano? Ustan. Hindi mo pang-orday tayo. Gamawalis. Pumanaw ka dito, balay. Kat di ka nagpakpakita pa iti oray ka naman. Saan da ka kasapulan? Panaw! Manang, mabisina ko na yan. Nagsakit ti tiyan ko. Kasla pa'y maulawan iti bisin. Anya? Ala, kasano da ito yan? Sapay awan pa'y mat ni Nanang. Ay, mabit lang takitaak no, dapay nabati ngayon na po iti kaldero, wan. Sige, Manang. Ay, dapay na po'y ading. Mabit lang, kay gawan ka. Anya nga ti si Dak. Anong sampay lang taglabay iti asukar Tinapatag, makargaan ti tiyan mo. Barang addanton asumangpot ni Nanang. Aday hawid na amasida. Sige, Manang. Okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talaga. Ala, mangan ka nga ruda nading ko. Ala, kasano da ito yan? Nagngato matlata ti guri-guri yun, Nanang. Anya nga iti aramidag. Di ka agdanag anak ko. Patsik ang maikat matlaang dayto eh. Apaman asumama iti agas nga empat umarmo kanya. Tinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pababa iti guri-guri yun, Nanang. Ay, sige man nga rod anak ko. Aywan, apay, napanandya atim. Diyak man amo, Nanang. Ang mga no napanmanan iti karwasyan ni Tata Pido. Ay, pasensya kayo noon. Talaga ngamin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay na ang Nanang. Saan ngamin atila pampanunutan nyo? Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang Mangalak iti panglabar ko kada kayo, Nanang. Aging ka saan pa'y anaimbag ni Nanang? Anong sampay laang ti makitagad Tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni Nanang. Uwan, Manang. Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayam daan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadag iti murangda. Isupay ti tangdan na kanyak. Sige. Urayan kan tumitla makawid. Saak mapan iti karwasan. Wen ading, Sumit-mitan. Anyang iti pangrabyan tayo, Manang. naibus ti bagas tayo. Isu nga inlugaw kung jabasit anabati. Isu ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat laki din ti agbalin na marigrigat. Naku namon ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni Nanang ni Tatang. Maamiris nga ta ni Tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni Nanang. Tsak amo Di ko namkit di. Ang mga nokarkaro nga agsakit ni Nanang. Gapo iti stress na kanitatang. Una yun na yun, tibiyag. La, husto day tan ading ko. Tirumbang nga ramidan ta. Katagagat ta. Kan dumiskarte ta. Iti kasta, saan tayong agbisin? Nanya nga iti aramidam fara. Mulmulagatang matlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan Ha? Kwa anti? Apay, saan ka nabisinan ang naglaba? Nabisinan, anti? Matlagayam. Ay, katmangan ka nga rudan Pagkakaimas amakan ti anda dito Namkas na jakmat makapangan. Pampanunotag ni Nanang. Kas damatan ni ading ko. Manghanak iti naimas. Ngam isuna. Awan ka nanda. Farah. Auntie?
Mangan kan kunakmat. Kwa anti, saanan? Jayak tulatan balay amangan, agyaman aklaangan. Ay unay kalakit din nga ubing aya. Mala, balkutom nga rudan dagita amakan tayawid mo. Imbagla pagsasangwan yo, ija balay yo. Ha? Agpaiso anti Rina? Wen, malala, balkutom amin ang dayta. Urayan naklabi tamapan ko alaan titangdan mo ang naglabawan. Ay, sige, auntie. Kat agyaman ak unay. Alas 5 kaya man iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta, masapa ka makaluto iti pamigatan mi. Ni, kasla damat tao iti kusina. Nakasasok. Ni nanang mati aglutluto. Ni, nagsapa kayo mata na nagring nana. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko. Naimbag akon. Nalaing ngamin dagiti doktor ken nurse anangaywan kanya. Sigurado kayo ka din nga okay kayo, nanang? Wen ko naklangarutan. Katagyaman akin ka anak ko. No awan kayo kin ni Jordan anangaywan kanya. Kabayatan ti panagsakit ko. Jakla amon no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatid da kayo ngamin unay. Iso nga aramidan mi matngarod amin akabailan mi tap na agimbag kayo. Saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan nanang ang mga numabagnat kayo? Narigatan. Agin na kayo kumapay. Iti kasta, anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabaal ako no saan tagtrabaho anak ko. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasim mangpat kayon anak ko. Nanang. Ne, apa yan? Apay ngagsangsangit kamot kang Jordan. Ay, inuyaw kan kinat katawaan ka nung amin dagiti ka-eskwilaan na, nanang. Anya? Ngam apay? Kapoy ti po kayo abalon ko. Kanayon kano abo kayo ti sida. Ngamin, awan kwarta tayo nga igatang iti karni. Ham, wano hotdog nga kasi iti balbalunan da. Anya? Uray dagiti ka-eskwila ak, nanang. Katawan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, ken maskulado kano ti amak nga napagklan mat asadot ken artet. Babaero pay kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pay ti badok. Puro kano daan. Tsak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Ang pada tamanang katawaan damot ti but-but ay uniform ko. Punas kano day jay sana uniform. Ala, huston an anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada ka na kayo, Juan. Di yun lataidan panpansinan. Igaadyo kit di tag-eskwela. Itikas na, makalpas kayo iti panagadalyo. Una nang, talaga nga iga-admit agadal. Iti kasta, makatulpusak, jak to pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw, kinang tagtagibasit kanyak. Jordan, anak. Uray syakbat, nanang. Uray kasano ti kinariig at ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat katawaan. Juan, anak ko. Kasta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Pagbalinin nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw, panangkat katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin, di yu liwayan adawatan ti panarabay ti Diyos anamarswa. Iti kasta, tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arapa apyo iti biyag. Good morning, Principal. Kaya't dak ka no akasarita. Juan, umay ka iyo. Sumrat ka. Ala, agtugaw ka iyo.
Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasaritan nakti maestram. Apay ka no, sir. Ada ka di basol ko. Awan iyo. Imbagak ngamin kan kuha na nga ibirukan na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na. Ken naragat nga eskwela. Iti kasta. Sana masayang ti itid ko nga eskolar. Ha? Ket among kadi, asika tinapili na. Siyak ko na yun, sir. Wen, sika tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship. Iso at imon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Kaya sikas pumlangan, kaya dagiti gradom. Nasken apagtali na edem anangato ti average mo, iti kasta. Saan ka maikat akas eskolar? Nalawag ka di timbagak, Jordan. Wan, sir. Katagyaman ak unay. Dakil at tulong da ito'y kanyak. Saan lang nga para iti panagadal ko? Nadi katagraman iti pamilyak. Agyaman ak, sir, principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko. At iti tangdan mo ang naglinis kan naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana, tadyak matintad da ita libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno asweldom. Basta, agyaman ak unay, Ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at yung kada kami nga agiin. Noawan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko, Ma'am. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko ija Amerika. Agam mauray no kasta, kayat ko nga inal daw kalata nga umay aglinis dito'y balaywan. Ay, iwan Ma'am. Awan parikot iti daytan. Agbati matkit din ni Dexter. Isunto ti pangipaw itak iti sweldom. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kay kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, Ma'am. Wen, saan ba't kit di aradagsan ti trabahom dito'y? Aglinis, aglaba, kan agluto laan. Si kalatan ti makaamu amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtalinaed ti kinalinis iti unag kenruar ti balay. Uwan, Ma'am. Kag runaan ti amin, di mo baybayan dagiti masetas ko. Kano mabalin, nayunampay ti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Aywan, Ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kun ti makaamo kadagiti masetas yo. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, Nana? Ada ngamin ibagbaga na ang mabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dinuway ka no, Nana? Kan asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Ada ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis-iskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, Nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance wenno academic sponsor inton sumrakan iti kolehiyo. Talaga, Nanang? Wen, isumutimbaga ni ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysayaat, no da kayo tagsarita. Iso amapan kanto ije balay dawan. Imbilin na matlaang ngamin ti ipapan mo ijay, taadda ka no itidnakan ka. Sige, Nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apama na malpas ti klasik. Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong para kanta, oh. Wow!
Adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre mo tama nang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad itisagong. Iso ngayon gatangan ka na. Anya? Kat agyaman ak nga rod ading ko. Aywan gayam, ni Nanang, sa dino ti ayan na. Tay Chayo, kasarsarita na ti mais aperen. Oh, ay, betan, agturungan dito ni Nanang. Congratulations para anak ko. Agyaman ak Nanang. Ay na, kamaudyanan na. Nagturpos ka matlaangan. Kalpasan ti ado arikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman ako. Nagdaldalanan tayo ko naman, Nanang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagito abalegik. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nuawan kayo. Amangan mo sa anak mo't anak katurpos. Gusto daytan manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tayo din. Nagluto ak itibasit na pagsasangwan tayo. Anak ko ay. Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputasan na tayo abinaybayan. Maisubli amin kan kwa na apamadayaw. Congratulations, Ading. Thank you, manang. Kablaawan ka iti panagturpos mo, Jordan, anak ko. Agyaman ak Nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomat. Dayto yung tibungan dagiti bannog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami kanimanang Farah. Jordan, anak ko. Houston, Jordan. Kita mo, agsangit pa na ni Nanang. Ha? Di kayag danag. Talwa ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun ako mati marikrik nakita. Nalao sa Ragsak ko. Kasladyak pa'y lamamati. Nga addan anak ko ang maestra kan siman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo ang binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Di pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo ang naglinged itinagan Aloyda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naladawak anak asawa. Naimbaglangan taad dapay na isangbot amay sa nga anak mi kanila kay ko. Uray pa nagtalon laeng ti adda a pagbibyagan mi, makunak ananam ay kamimet gapo iti kinagagat mi nga agasawa. Iso na laeng tano kasano ti kinagagat mi nga agasawa, kabaliktaran met ti ugali ti kakaiso na nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Oh, at itibalon ni tatang mo. Ingka ituludan, tatulungan matlaangan nga agarado. Itikas na malpas adagos. Ay, Na, apay nga agsen na ay ka itinakaununag. maumak nga ro din, Nanang. Maumuma ka iti. Iti kasto yung klase ti panagbiyaga. Anyat kayat mo asawa na nako. Kasto'y matlakid di akanayon. Inaldaw kasto'y tirutin ko. Talon, balay. Balay, talon matlakid ti dayan ko. Diyak pa'y mo't makaliwaksay. Ay kat ano samata saan ka mat anayanak abak nang. Kan may sa basol mo matlaeng. Ngamin kasadot mo mat agadal. No agad-adal ka kuma, di saan ka ngagtaltalon ita. Anya nga tanong ituloy ko man tagadal, Nanang. Sigurado ka? Wen, kahit ko man tagadal. Ang mga numabalin ang kasarita yun ni Tatang. Ituloy ko man tagadal. O sige, kasaritak to di amam. Barang umanugot a pagtuluyan da ka manin nga agadal, anak ko.
O, at titi kapem lakay. Agyaman nak bakit? Mayat ti templana. Kasto iti kahit ko. Sana nasamid, saan mo tanatamnay. Katamtaman lang. Lakay. Abay, aday bagam. Nagsarita kami iti kalman kini Michael. Kat nakuna na akayat naman ng ti agadal. Anya nga tano pagtuluyin tamanin nga agadal di anak ta, lakay. Ay kat una, day talaga yan. Or-orayak lang mat nga isutag disnudo ang mga ibagay ti dayta. Tano siyak ti mga ibaga. Ang mga no ibaga naman apil-pilitik iti banag at dinamot kayat nga ramidan. Mas daawak nga rod, ta isumot amis mo tinang ibaga, akayat naman ng ti agadal. Ay kat naka-amiri siguro na. Iso akayat nang dagtuloy nga gadal, bakit? Barang ano kas tangagpaiso, lakay. Ibagam tungarod kan kwa na. Ta sikaswan na nagitirumbang nga sikaswan na. Iti kasta, maka-enroll mo tan intun umay apa nagsisirag. Kumusta mo nga iti panagadal ni Michael, anak ko? Kasi ti Diyos, nasaya at matlanang. Anya itayan tay alalaan na akurso? Civil engineering, nanang. Aya, agbalin tungarod mo't a kontraktor ti apukok no kasta. Lukon nyo mo't ti apo ko yun, nanang. Angaw ko laang madadya, anak ko. Sapay la ko mga rod ata saan tumanan asumadot. Itikas na maigraduar na matan ti kurso na. Ay kat palagi panyo akanayon iti kasta igaad na ti agadal. Wan, nanang. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Inton ano ti awid na aya. Jakla ang amo no makaawid inton Sabado, nanang. No agawid, ibagam ta umay nakto sarungkaran ije balay tagundawayak tumeten abagbagaan. Sige, nanang. Ibagak to day ta inton sumangpet jay apo ko yo. Diyos ki, agalas 11 mo ito ni Tagsapa. Ay sus, awanan. Naladaw ako ng gusto lang. Ay, basta ko na bartag ko terapi. Diyak pa'y napuutan mo kasano anak kaawid ak dito tagos ko. Ay, nagsakit yung ulo ka. Diyak akong sumrak. Ituloy ko kit di manan ti maturog. Hala ka, insan. Manung aldawan adi ka simrak iji pagadalan. Ay, masad-sadutak nga roda na sumrak insan. Anya? Ay sus, di ka kadi agsadot-sadot, insan. Gagatam kit di Laglagi pam, dandani tayon aggraduar. May salaangan atawan ti palabsan, aggraduar tayon. Diyak nga roda maanusan insan. Panunutom kumamat ti banbanog daan ti kini Uncle, insan. Saan anala ka ti agbirok iti kwartaan niya? Masadutak nga rodan. No kunak ka masadutak kon period. Anya? Kat anya ay nga ro ti planom ita, insan Michael. Agbirwak lang iti panggadak dito syudad. Iti kasta, sandak man na pagtalunan datatang. Ay, awan manen bakit? Sayang manen ti kwarta. Ay, wan nga rod, lakay. Kunak lakid din no makaamirisan dyan akta. Kat igaid na matang dagatang. Awan mo't lakta. Malaksid a bulakbol, nakasadsadot pay. Anya nga taaya ti rumbang aramidan talakay. Ay na, kunya pa'y lang kumangay. Aramidon tamot amin nakabailan ta. Tapos makaturpos lang kumay ti kolehiyo. Di na mo't amuay kan itipatag dagiti nagbambanugan ta. Iso abay-bay ang talatan. Wanya ti kahit nakaramidan. Nauma akon amang bagbagakin kwa na. Ay, lakay. Sinayang na lang ti kwarta. Nomok lang kas dyan aramidan na. Inggatang kula kuman ititingwan ti kwarta pinag-enroll na. Tapos ang anasayang ti kwarta. Bayam takasaritak tumanan ni Michael, lakay. Ito niya pa lang kumaaga po akasaritam.
Baybay amon. Lakay. No siyak la may isa, awanin. Talaga dismaya akon kan ko ana. Sinayang na ti kwarta ko nakmanin. Ay no, madanog kung tulang atan di anak ta. Lilian, anya nga tanong kalaysatan. Ha? Nagkalaysata ko na. Total, ang padatamutin nga da trabaho na. Umanay mo't siguro ti sweldo ta para itinalda o masapsapol ta. Good. Sika no siya, okay lang ang mat nga oray saan pa'y. Nga mabalin mat nga kalaysatan no isuti ko na Michael. Uy, nagkalaysatan. Itikas ta. Kita kan maago pa iti sa balikan niya. Si kami na talaga ti kahit kumasawaan. Oray siya mat Michael. Sika ti kayat ko apakiasawaan. Ay na, magyaman ak Lilian. Kung naklakit din o di nakayat. May saka nga minan a maestra. Idinto ta siya. Undergraduate ak iti kuleyo. Okay lang ang data Michael. Tinapatan, aging inayat na. Ba nagapagyaman ak unay. Kasano, ibagak nga rodan kadaranan kan tatang ko. Tatumaron kami. Katuan ibagam lang no kaano ti umay no. Tapno isumat ti ibagak kadananan kan tatang ko. Itikas na, makasagana damat. Sige, kasaritak nga rodan dagiti datakkel ko. Tatumaron kami, Lilian. Anya, naikat ka iti trabaho ko na Michael. Huwag nga rod. Kat, anya nga iti planong ita. Ipatas ko man lang tagsapol iti sa balay panggadak bakit? Sika nga rod. Sapay planok ti mangala ko maiti kadwata dito'y balay. Ha? Ne, anyat kahit mo asawin. Mangalat ako maiti tangdanan tanga agtagi balay. Tani, jakon maisapar dagiti matrabaho dito'y balay. Makumi-kumak iti trabaho. Amukon bakit? Anya nga tano jay itangdan mo kuma. Kat siya kung tipang tidam ta siya kung tagtagibalay. Anya? Di ka kadiagdanag. Kanalaingak nga aglabakin aglinis. Aramidag amin ang matrabaho dito balay. Basta sweldoan na. O sige, basta aramidang mat amin Tapno awan ton aramidak inton sumang puweta. Arreglado, bakit? Naimbag man ta nakapasyal kayo dito dagos minana. Wan, nagudungak tamapanak gumatang kadagiti masapsapol may kinitatang mo. Nalagip ka, iso adim magasa kun Ne, anya ngay day agas asok di abay ti TV. Ha? Dayta? Dayta ya kung kunada humidifier nanang. Anya ngay mati usar na dayta. Perfume, tapno bumanglo ti unag ti balay nanang. Pang dismular iti angot, kun pangabog mutlaangan ay ti lamok. No kasta. Iso jay maangangot ko anabanglo. Wan, nanang. Mayat nga rod ano kasta anak ko. Ay wala, talaga amayat nanang. Basta siyak tagtagibalay, nalinis kinabanglo ti balay. Anya ti kunam? Sikat tagtagi balay? Uy, Ne, apay awan trabahom. nabayagan nga wan nanang. Nabayagan anay katak iti trabaho. Kamuray no kasta, okay lang. Ngamin, agsuswildo akmat nga agtagtagibalay. Iso nga ano sa kun agbalin house husband. Anya? Ne, saan ka amawatan anak ko? Suswildoan nak ti asawa kang agtagtagibalay nanang. Kasano dayta? Mangala ko ma iti katulong na Ngam ko nakmat, aja itangdan na ko ma. Siya kailangan ti pangtidan na, ta siya akong tagtagibalay. Anya, ay nagloko ka na anak ko. Kaya't mo asawan, ipagpabayad mo iti asawam ti trabahom? Uy, nanang. Ay sus, kasanon numaumakan ka ti asawam, gapo iti kastangar aramidang. Ay na,
Saan to ang mapasamak day tananang? Saan to ang mauman ni Lilian kanyak? Day ta tilaglagipan nyo. Amom nga ron. Amok ngamin ay ayatan nakunay ni Lilian. Mapukawanan ay itinataer ng asawa no panawan naknanang. Nagsweldo ka din bakit? Juan, Ayig mo nga rodan at itangdan ko. adto Ay na, nagyaw anak bakit? O sige, tasumra ka kung iti trabaho. Sige bakit? Akan anad ka. Ayun gayam. Tarimaanam to manjeri daw iti kusina. Matintin nagmatan. Saan samat ngamin anasaya at tipan nakaaramid na. Sige. Ngam tandanan na ka. Anya? Isumot lang. Ano agayab ka ito may mga tarimaan. Tangdanam tumot lang. Isu nga di itangdan mo kuma. Siya ko unti pang tidam. Ay, unay kan, Michael. Mabayadan matla aminan at trabahom. Ay kat siyempre Nagrigat nga tatagtagi balay. Kan agtarimaan ka dagiti ruangan. Kas kadatawa diti balay bakit? Tipuntok laang mat. Datamat laang tagnanaad ditoy. Saan mat asabali at tao? Uray pa Mabanlugak may. Iso arumbang laang nga rot at ang danan na. Iti kasta. Adamot agas ti banbanog ko ang mga aramid ka dagiti papaaramid mo Rabiin Lilian. Ustumot na aday ta pa nagtrabaho. Maturog tan. Umuna ka na maturog, Michael. Ado pa'y tirumbang na ilagpas ko. Aramidam mo tin nga opisina kin eskwelahan to'y balay iti kastangar aramidam. Masapol ko tiyang doble kayon. Tapno adda itangdan ko kan ka. Ha? Kurang ngamin ti sweldo. Iso ang masapol ko ti ang sideline. Tapno adda ipasweldo kan ka. Katinton bigat man Apay, di ka mauma ay aday talatan computer mo tisang sango mitagpatpat lang. Katsi ka. Apay, di ka mat mauma nga inom iti ara, ha? Ay ko, sabali mo ito na saritaan nita Kasano ko maasabali nga? Siyempre, isumat tiliwliwak. Nangarunan no kastiyag bay may saak dito balay. Iso at di mo ko madildilawan ti kanayan na panaginong ko. At least, dituyak lang balay. Sana ka rumrumar. Sana ka mapampan ka lagi ti Piraus. Ay na, awan matla ang nagdumaan na Michael. Maung-uma akong iti angot ni Arak. Kanayon lakit din nga iso ti maang angot ko. Idyamon ti panaging inom mo, no di mo kaya't apanawan ka. Apay, may turad nakmut ay apanawan. Hindi nakman butbutan. Amok at di mong tumad lang maramid di mong panaw kanya. Bakit? Di ko naman. Inulbudan nak, Michael. Kunam, naikat ka iti trabaho. Saan mat gayam ta inikat da ka, gapo iti kinasadot mo. Imbes nga trabaho ka, saan taday tamat lang ang gayam maturog tar aramidam iti opisina. Sinayang mo tinapintas ko maatrabaho. Ay, ikaw, sorry, bakit? Nasinpatak, Michael. Amom data. Ngam no oras asyak ti mapunwan kan ka. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Hello, Lilian. Ayan mo nga Apay, di ka matlagawid ang kitnay. Rabiin. Adda, iti balay ti gayam ko, Michael. Dituyak pa'y laang. Tagda na patag nga aramidan mi. Ano nga oras ka nga gawid? Di na kun orayan. Tadituyak kun amaturong. Sige, bye. Mabit lang, Lilian. Hello, Lilian. Inadap na mo tayo. Naglukon na sawak. Tinasayat. Pumuwarak malangin. Mapanak ijadagos da parilin doon. Agwan-unwan kami man kiti. Sa dino ti papa ng bakit? Nakapalulas ka ba? Mapanak ijay dagos da Michael lakay. Ano ti papan mo ramida ni Jay? Mapan ko man kumusta ang di anak ta. Adda ngamin na idanon kanyak, asaan kanumutan nga agaw awid ni Lilian ijay dagos da. Anya? Ne, tabay ka nungay. Nagapat ang ata? Day tangarod tijak amulakay.
Iso ang mapanak ijay, tamapan ko punkan no pudno tinaidanon kanya. Ay, katuan ang arod. Padamagan naktulangan, bakit? Na, madiday ito yan Danda ni makaduminggo tayo na sana nagaw awit ta asawa. Sapay jak mat amo no sa dino taen na. Tasurutag ko ma. Ay. Sa bali tayo ito yan. Tinasayat. Awagak maninil yan. Tita, nagriring. Hello? Hello, bakit? Apay nga adi kamot lagawi dahin. Sa dino ayang agpaisutayan mo. Di mo namnamaan nga agawid akpay dita, Michael. Anya? Nalawang tinangag mo. Di na kun urayan, ta saan akon nga agawid dita dagustan. Bakit? Apay mo't ngay. Nauma akon kan ka. Iso nga agsinatan. Anya? Adan sa bali nga ay ayatan. Iso adipaten na kon. Anya? Di ka kumamat mga raba ka kasta, bakit? Saan na ka mang rabrabak, Michael? Naamiris ko asaan kagayam nga ay ayatan. Anya? Uray kukwam amin a kinagwapo no sadot kamat. Awan ti maganap ko kan ka. Maulin daytoy a panagsarita ta. Di na kun aw-awagan. Agsinatan, Michael. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian! Ti awanan ba na babae? Saan na mabalintay to'y? Saan? Awanan ba to'y dyan, babae? Idarom ko kapuiti pa nang isukat na kanya. Idarom ko na lang. Dayto yun ti bagbagak pay laidikan ka anak ko. Nudimngag ka kumakadagiti pamagbagami kin ni tatang mo. Di saan ko maanapasamak ti kastoy. Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Lilian. Sana lang. Diyak mamati adi na ko layeta ni Lilian. Patsi ka na kung laban lang ti panunot na. Amok kaya yatin nakpailag ti asawa. No talaga nga ayatin na ka. Di adda ko maita dito'y. Ngamawan mat. Ngamin, pinanawan na kan. Nauman iti kasta nga ugalim. Agasam mat ngamin dayta. Ipabayad mo amin nga aramitem. Ultimo pa naglinis dito'y balayo. Agpatangdan ka. Agasawa kayo, anak ko. Iso arabang na lang ko mga agtinulong kayo itirigat kan namay. Saan kat akas tangag patpatangdan kakit din? Asino nga'y mati saan amaumay ti kastang aramid? Agnakam kamat nga taitan, Michael. Saan agapot ako nam agwapo ka kat saanin amauma ti asawam kan ka? Gwapo ka ngagpaiso, ngam nakasadsadot kamat. Iso nga awan matla ang serbina. Agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Agbalbaliw ka nga minan, Michael, anak ko. Bakit? Makaisa makidyanak ta. Taapay mat, Eddie. No iday ka tanda di na kaya ti mamalman ni Jatalo. Ita, di namot kayatan ti agawid, aging gasan ngagsip ngay. Wan nga rod lakay. No idi kat sobra ti kinasadot na. Ita, sobra mo lang nga rod ti kinagagat na. Dahil tagarod kay. Masapsapa mo ito na mapamapan ni Jatalo. Barang ano, adda na itulong ti kanayon apanang bagbagatakan kwa na lakay. Inasarita kiti na minsan. Unan akayat na kanu apanagnakan kinililyan. Nga uray kaskasano. At damot pagbaliwan na. Wan ngam oray pa'y agbalbaliw ita. Awanen ata nakiasawa mo iti sa bali ni Lilian. Ay, wan nga rod No nagduldog tumot nga may. Anya nga ita. Pinanawan dalang nga rod. Uray kasano pa'y taaramidan na panagbabawi. Awanen Di nan maisublipay, tinapalabas.
nagkampanti ti anak mi asaan apanawan ti asawa na. Ngam uray asinumat nga asawa nukas jay ti ugali ti asawa na, talaga amauma ka, ket mapilitan ka amangisina. Manipod idi nakita mi met ti panagbaliw ti anak mi. Gimagat daytoy, ingaad na ti nagmula-mula, ket nakatsamba iti napintas nga apit, agingga nga inot a nakagatang iti lugan na. Nakapatakder pay daytoyen iti balay na. Damag mi nga addametan iti balasiw taaw ni Lilian, ket nakiasawan daytoy iti sabali. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Anyangay nga agpayso ti serbi ti kinagwapo no agbisin met ti pamilyang. Uray gwapom amin agwapo no di mo matammo ti agtrabaho awana, talaga amauma daken ka. Ngam at least naka-amerisan ti anak mo pagayam, Loida. Iso na laeng tapinanawan metten ni Lilian. Ay ket talaga siguro aday tamet ti gasat ti anak yo. Ngam kitdi patsek a makasarak tumatlaeng iti pudpudno amang ipateg ken kuana. Nang runa ket kasta a nagbaliw metten. Alakastan pagayam, Loida, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.